Miyang tabi na Punamakpo, Sharatchandra Sharma Big News ki Manung Hunda Taram Noksari. Ngasi Manung Hunda Kanagadaba Wapam topic say Manipur Myanmar football diplomacy at Sangai Festival Manipur Kanosini Sangai Festival gi Iroinana Manipur Masung Myanmar gi football diplomacy gi Matang the Kanajanabani Marudi Handak Sanagado say Myanmar country siga Manipur ga exhibition me Sanagadabani Sangai Festival gi Masigi Manung state. Haiba football se football ki exhibition se makatana Manipur amasung Myanmar gi team se sanaba kanda ngasai gi amaga sanaminaraga amaga technique khangnaba duga improvement langnaba gi diplomacy ma oihobu yabra Sangai festival gi matung da so haiba gi matang du khana janabani bapungoi Sangai festival su khana jage lorin lengsin biriba guest singdi ai gi yet thang tang phambiri ba se Hemanta Kumar Ningomba ni editor Hueiyen Lanpao Manipuri edition ne ai tawam ta butaram noksari aduga tawam ta gi hek oi da lengsin biriba se Moirangthem Ratankumar ne international football coach ne ai Tamuratan Kumar su taram noksari aduga hek yeta thangna phami nijari ba se Shivachandra Convenor Committee for Operationalisation of Act Policy in Manipur ne oja Shivachandra su taram noksari Tamam to the Han Laksep Tai ngasi Sangai festival hodukpane aduga Sangai festival si ain khanbada mamanga manada bada khara yamna khenana ubasi khara hena chawthokpa haitai multiple venue lamoi khongnang khong aduga hapta kangjebung even moirang kebulam jok sing kaising yauri kebulam jok sia maroi nain khanbada praja sing da su Sangai gi horofam ni ka haibagi kanu message ama chawna pibu male overall view tamam ta kamai thabini Sangai festival haisi Magi kano si karino hai posi makoy ta hanan no sumrai kan ahan badati masi 2010 hai tai swais ta di Manipur tourism festival ne tormi yam kan 2010 gi mamangda yamna sauna torom de khoi gi pic na hai tai tormi de gi matam du gi lengang na Sangai si yokhat na bagi pandam su thamba ani ni ko dai se Sangai si yokhat na bagi mang gi dro Sangai si yokhat na bagi adagi atopa mana ngasagi khoi tourism gi mieng si ani iste yenga tu na la kan da ne ba khoi Sangai festival no o laga lai si yam phai mamangi sahi sing da tawgiba mayam sing du dagi handaki sina khwai de gi na tang mar thasage hujik se khoi gi tangai phadaba technical problem ma tholok padage khoi ngaktang khoi break am tang lojabate athuba break ni mase break ki matam budi chadri adu technical snacks number mo rakanda tangai phadana lodaba yadu break ni ngakpi gani technical khoi gi problems number mo raga ayeng basing da nungai taba thon bagi tamakta nungai taba phongtok sari lona ngakpi gani Yamu Hemanta ngasai wafam duna overall Sangai se kamai yengwe maroina venue multiple venue handak se wafam sing chai thori hanna mafam da jagam da indaram sing do madu khara phagadren khali plus moirang nom daga purapa kebulam jaw gi kari gi swai da focus kana pirakpa Sangai gi leifam Sangai gi horofam sing se punna yengkana overall Sangai se kamai yengbi ge se Sangai festival haibasi pangthok tringi mangda Manipur tourism festival haina 2010 gi mamangda pangthokmi yam sauna pangthokti ado just akoi festival masa ama oina sum toroga lakpane adagiti akoi Sangai haba sa si Manipur natana topada phangdi ha pot masulai yam tangba adagiti matamtu da Manipur Sangai si hingidra mangrigadra haibagi in danger oibagi film ma lakpadagi ojik akoi Sangai si kanna bagi mieng ama su lakpa den atopa mana tourism ki aspect ama so mieng lom da lakanda Sangai festival ena on gi bane na ai lowi ado ki 2010 da gi ti tok bane ho sahi charak na sahi taraga nipan gumba surabra aina khalle aina khanbada mamang ga manadre hojikti Sangai festival si yam pakthok chaw thoi masi da makta ai chaw thok chaba poi hanadi akhoi gi torambasi Imphal polo ground da tore si polo tournament ma tawi adagi di akhoi gi takmuda water sports kar tawi atai di swaida kanoda number lo mak nambani kanoda awagi hapta kangje bung sa loin tawbani adugi kana basulai kanda basulai adu malai ade handaki siduna khogi kano si mafam si venue si kam yam gi ha banda Kumar Lanpak su yaure Kumar Lanpak sports complex ta anamba khogi kano sing si indigenous football indigenous game hai tare ko sigumba mayama MMT gi thabuk thorom mayam sing se sumna kan utkadoini adagi di somna kan da khogi khoi lambu khonang khong si ahan badadi khoi yam di khar di kuire masigi si yarmark tawraga semba hogi base masigi si trade and commerce ki oiba pot mo oibani an masida su ngasigi hangdok tana tawraga aso pire adagi mayamna
यामना नुंगांगम बसी तविरोइद्रा गाना सोना कंदा पुगरद्रा अखोई गब कनसी इंडिया की प्रेसिडेंसी असोमदा लाकपिरोइद्रा गाना खलुरग याम नुंगाइतो पोट अमा लैगे पोतु मयांगी खल्ला कांदा गमेना हौजिकती कैबुल लमजाउदा थोरम सोम सिलगा नुमित कनोसी नुमित 30 सि पांगथोरकदोइसिनी हयेंसु इंडिया की प्रेसिडेंसी आईएनएल चकदोरी अदुगदी इवेंट सी यामना फजरे हाइताय अदगदी लाइब मी मयाम हाइतारेको सिगी संगाई फेस्टिवल सिगदम त लाइसी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंग चीफ मिनिस्टर सिंग सी होय नागालैंड की चीफ मिनिस्टर जी आई अमत लाखिदर बाइना खलिबा मांगदा हंदक लाई अदगी असम की चीफ मिनिस्टर देन अदगी अरुणाचल प्रदेश की होय प्रेमा खांडुसु लाय ला होय लायना लवी सुमाइन तौदना अखोगी नॉर्थ ईस्ट की लुसिंग मयाम सिंग पुंचल अकांदा मसिगी मथक्ता अमुकसु करी हापके कांदा होगी नॉर्थ ईस्ट की बिजनेस समिट अमुक हापचलेसे मसि यामना वान थोक लेबे पोट अमने अखोइना येंदुसी टूरिज्म की इनोट अमा पीगदबनी अदुगा मसिना अखोगी इकोनॉमी ओइगदोनि समकदोइनेना लेरका अतोपा अखोगी मपान लमगी और नत्रगना इंडिया मनुंगी ओइबा टूरिस्टिंग दा मियंग थमंगमद्रगदी करी काना दोन होय पोट अमा लाएबा सोल्यूशन बगी फिल्म लाएना लौनेबा अदुगी फिल्म दु तादनबगी दमकता हौजिति कदोरे इंडिया सु मियंग चंगन मंगमे देन अदगी नॉर्थ ईस्ट की मयाम सु मियंग चंगन मंगमे ओजे अखोइना ngमदबा हायबु ngसागी मनाक नकपा महमगी हाइतारे हाबदी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लेबा अखोगी मियाम जिंगसिना मपुंग फाना सरुक याबीदबा और इंडिया की मेनलैंड इंडिया की सिना लम कोइबा मयाम जिंगसिना मणिपुर दा लाकपीदबगी फिल्म नंगाइरे अदो सि पाउजेल पुबनी सुमाइ तोकना फेस्टिवल मा पांगथोई अरना मसिकी फेस्टिवल सि इंग तप्पा अदगदी चखतपा अदगदी इंडिया की ओइबा लेमजनिंगाई ओइ पोट अमनी हाइबगी पाउजेल अमदी पीबा अदुमा फेस्टिवल ने नखोइना लौगदोइनेबो अदो अखोइना येंबा याय मयाम नदि सम हाइरनिको ngसागी ताजमहल येंबसी नोंगमदा मी लाख की मथक्ता लाए अखोई मणिपुर की संगाई फेस्टिवल लाकदोइसिदि मपान लमगी लमकोइबा हाइबदी इंडिया मनुंगी नतबा मपान लमगी लमकोइबसिंगसिदि कया कन्न लाखते लाख खर लाइ हुजिक लाइसिसि मांगदगुदि हेलेको हनदक खर हेनी लाइ खरबुदि लाए देन अदगी इंडिया मनुंगी सु लाप वाली ताजमहल येंबदुगदि संगनबा यारोय अदो अखोइगेसु अखोइगदि बिगिनिंग नि जस्ट बिगिनिंग नि हरकपनि पाउजेल पीरिनी पाउजेल पीबसिना नोंमदि महि चारकनी अखोइसु मसिदगी अखोइगी फारबा इकोनॉमी मा लाकनेना याहाबगी थमजगे थैंक यू हाइदी अखोगी पाक्थोक चाउथोरपगी मबिदुनी सम समनारे कांदा संगाई फेस्टिवल हाना तोरमबसे भेन्यू पुंगम याममदे हंदक मल्टीपल भेन्यू द पांगथोरी मरुइना केबुल लमजावलोमदा पुसलकपा अदुगा संगाई हौरफम अदुगा संगाई मरुइबदु खंगमिननबगी तंजा अमा मेसेज अमा पुनमक्ता पीबदुने अदुगा प्लस नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंगी चीफ मिनिस्टर सिंग हायरगा हंदक से अरुणाचल की यावरी अदुगा असम की यावरी अदुगा नागालैंड की यावरी हानदि मसीगी फिवम सिंगे उरमदबने मसी उब फंगकपसिंग से मरोना इवन नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंगदसु मणिपुर सिगुम फेस्टिवल अमा लई हाइसे मोई लीडर दु यावरमिना पाउदि सुगु छोइदना याम नकपद सुगु छोइ फंगनी मथंग सहीदा हेंगलकपै फिवम दुने तामोरतन ngakhtang football gi coach ne ngakhtang kaupthok piraga sangai festival gi khwaidagi ai sangai festival miyeng tabiba aduga sangai festival gi khanbi wa haita as a praja amoina general public amoina handaki sangai festival gi sinba mong si kamai ubi mamang sing chehi singa panwada khaladi phana phajana semba male venue yamba aduga ngai tamu tan thabiba north ki state singi even nagaland se yumthang leiba state ne aduga sim moi sim ne se mamang da hogiba sangai festival da amta yobu ukide handaki yoruk pose नागालैंड खक्तना आसाम यावरी अरुणाचल यावरी पुनमक्सी येंगाकांदा अखोगी संगाई फेस्टिवल हारगा अखोई ngakta sum ho songbudu nate atop state sing maro north ki state sing andugo plus india gi amasung international gi karigi singjalangna pa haitai attractive oiba अखोगी स्टेप अमा सागलकपा ओइब्रासने होय मधु ओय हाने लौजब तारे तसेंगना ममांग दौसी अखोगी एडिटर कनोना जो होइना पाव कनोना जो पनबिग्रे मसी मेसेज अमने मसी तसेंबा याम फजब मेसेज नि आई वखल दसु नंगी सुमा हेनसु अखोगी मणिपुर की लैरिबा कनो म्याम से अखोगी संगाई की करी म्याम ngangi म्याम अदि सम समना लैरिबा जी लोकता अखोई फ्लोटिंग कनोने हाइसे म्याम इखंग खंग दबा कनो ने सु तवे पावर सुम तानरे अदु मसी आईदी मसी याम फई हाने लौजेगे अदुगा अतई स्टेट अतई असु स्वान सुम सी मेसेज सुम सादोखरगा अतई स्टेट की साई अखोगी कनो सिंजु मिनिस्टर सिंजु मानमु सादोग स्वान तोरगा मणिपुर सी में तवी अना स्वान लागरी हेना चौथुक चौक पाक्तोना मेना संगाई कनो से फजरकनी अना आइने स्वान इजु खनजै स्वान थैंक यू ओजा शिवचंद्र हंदकी मौंग से खरा अहोंग तो फजब अहोंग हाइताई मल्टीपल भेन्यू बुदी भम याम अदु कैबुल लमजारोम द पुथरक पछिमदि तामोइमता यामना कै हाइतारे यूनिक ओइबा कनो दुनी सम हारे कांदा अदुगा इवन हायेंग प्रेसिडेंट चटपिदोरी आईएनए से कैबुल लमजारोम अब पोनी अदुगा मदवाई दुना सु याम हेना एरिया दुना चंगबदुना मरम ओरे कांदा
ngasai emphasis am ti yam chong pi ba male aduga handak se yam nong no urisi north east state singi like Arunachal gi Nagaland gi aduga Assam gi kari gi yauri sing se asigumba sing se Shivachandra BJP gi su yam important leader amne aduga han ekis policy su achowo kano convenor gi we part am lo pi ri so I sing se kanana puthoro join effort oidor aduga kana gi brain child oido no masigi idea whole idea sam sam na ga Shivachandra masi aina sum haijau tar di akoi gi handak na no pan very honorable chief minister si is quite brilliant sing by idea mayam putholo si I think all this credit should go to him aina hen haijan jaba party ki chief minister ne haijar we wa na te tongan ba sina taba mayam putholok pa si hoi my team su yam phai hai tare my cabinet colleagues and other MLAs hek handak si mod yam manana tawbu ngam basina mayam da ahung bama reflect over government gi sumai sangai festival tawbasi ahan bada nungai jai aduga aisu praja moina yam nungai jai have tai especially akoi gi north east ki regions mayam state mayam sing se koi punda ba yade kai waklom che ngahaki khatna ba laiminna ba gi sapu ga uyan ga da su kenau thengno haiba lei haiba meitai gi power lei mai tawba tar ga su but when it comes to economy sharing geography is change the way they fana launer su khatna su Nagaland ga khoi gi yumlon na nu yaroi Mizoram ga khoi ga thangna nu yaroi Myanmar ga khoi ga kilometer lising amu sanga hena India ga khoi thangna is main thangna da ya de have si factor amne an Sangai festival si da khoi gi editor na su habi gi ga Hemanta na su thambi gi ba se mayam sing si ga lai ba da gi stage da share tar ga mayam sing punna saukhat min na ba gi wa da yumpham moi ba adugumba festival ama oi ba aduga mayam sing harau nok tana phamin na ba se I think is a good beginning I mind thamjani Jong ta football se tarak pude yam ne do yamung dei ne ka dong khangjo ge tawne tawm ta mamang da pangthok ki ba festival sing se kanagumba praja sing kai sing phone haidi Nagaland se yam kai hana mari phabasu thangdi thangna ba immediate neighboring state tu ba duga so far as diplomacy yang kan political leader ki kari gi bureaucracy ki sum yang kan mari se khara thapna bodong torom bajani aina hangjani na NPF ki sarkar si NPF si partner of the NDA gi wafam du le kan da nakna bu jala mamang da nakna gi haram bode dum patun to buda adum lam ga do jala natragana pau phong de gaina congress ni ko NPF mi gaina lak da bi film dura khut puting thodi mi khu ting torokni habi gi formula du thaja bi brasni ai adum thajai mamang government so dum tormagadi lakane na khali adagi kano ki da khoi nangoi di kano sita su Nagaland su yam chaw ma mai tawrisi di khon festival en tawrisi ngai tawrisi Manipur rongi dagi lakpa mayam jing sigi sol pd habagi sol pd habi wathok ma yam chawm dei ni kari sol pd no Manipur dagi lakpa gi na nagoi pira khanda pd kai no ha por am su lei ne adu gi du kano ni khoi di madu gi du stir ani gi yekna bagi wana te ko lai se magi tangai phada potu ngani Manipur su tawrisi ngai ngara makta su khoi gi se da khoi lambai khonang khongsi da kano masing suna pd na wa thona risini isol masing suna pd na mi gi di to khara na khoi bo pd en tawna risi pot amane ba ha ing tapagi phim la e mayam na adai sakot pagi kano sta la bani na isol hangja ga mi mayam thore yam thorposina loimakti ga mena pibadi ngamde piba ngam da kana karma criteria sema kanda ai pibo eram gane na khale adugi pot am lai aduna ngasagi Nagaland long gi su hana moina kai mangjong na khoina haijabada swana saru yabiu na haijaba lera ga di moina maruda lakum thoina khali den adagi hojik makano gi Nagaland gi minister na Manipur gi Sangai festival lai saru yara bani na mathang gi hormone festival sta su Manipur gi minister khoi invite kan satta biar so sakane na khale si agenda amane ba sina leibak ani gi na ser ani gi marakta nusinabagi mari hengalan badana ngasagi nungdar leramba khoi wakal da khamuk tonar mayam si ai kon bangam gane na kale masigi si afaba khongthang ni sida sunati Mizoram ga sudong ai khoi amarom da haro gadi lambi se kanoni Nagaland Manipur ga sin yam hen nangna ga khoina Mizoram ji kautho ija thai kemnati lambi sine phai maruna ai khoi gi Manipur na ukhul ga khoi ga nangna ba Imphal ga nangna ba se haban Manipur ga ti mahum ji ga nangna ba se ukhul ga nangna ba se ngasagi nangna ba dagi Sanapati nangna ba hele maram di kai ka lambi sine ngasagi Manipur gi pukchak porai ba lambi sine ba jiri bang nangna ba ne hele ji sine ne ba aduna sigi lambi sta lei ba Nagaland ga khoi ga marakta mari ma sagat pai ba si yam na pai aduna anoba lengak sina khut ma tingthok podo hara no sokpi rei aduna khoi na su moi tawbiya ba torkani adu moi na su khoi tawbiya ba torkani aduna sigi si afa mai kai amane thamjaki
handa kisna ho bor kanda acho festival sangcha Blewak singi atop state sing leader sing casing participation to wa sharing to wa duga masi yam akana bo porakani aduga tangai phadabani habini sam na kanda festival participation festival sharing haira kanda Shivachandra boroina hornbill festival su December 1 day hodoni ai jung khamda Nagaland site su Manipur gi sem yobu na baton tor kumale handaki nakna festival state da Manipur na su Nagaland gi kari invite to yobi rimna hornbill state da kari exchange kari participation kari u phanga da kes yamna ahongba ma lakani kaino di akoi gi chief minister si Nagaland da su sida ching da mayam welcome to bu maina Nagaland nang nak par Nagaland sida su achobum magi apama si reflect to adu mom ui madi ching ga yam yana bani na adu mom ta wi aduna handaki lakpa sida siribire na chatlani haina su confirm tawre ai khoi gi saite en khangjabada aduna yamna achowa ohung mom purakani aduna yaragadi laibak ani si there could be certain political agenda mayamam lai targa su mi sina yam nusina be hela agadi masigi khanani ngai oiba masak si kamai avoid taw sigena adu da punna work tawrokpu matam soi oigadra in khali it will be very fruitful kaino visit amo oine na thase okay tamo Ratankumar da laksadringai da yam hamta dai question tak hanjan jarke maduri Sangai festival se ahan badadi tourism festival tormi 2010 gi mamang gaido adwai du tourism industry se chawkhat abani haibagi wafam du dani yam kan emphasis piram se kitang haidoraga kitang tourism industry chawkhat padu dagi amung plus tawrakanda Sangai festival sina as a whole Manipur sisu jat adugi jat chuna haidi kam religion dharma tongan ba chatpa aduga jat chuna taba mafam ne morom daraga swai and plus Nagaland kaising khara khamuk tongdoram basing doi haina amatu oibagi platform ama Sangai festival na pibra sini amatu oibagi platform adudi akoina adum layin haigani aduga magi thanung da leiriba magi kanogi wakhalun mayam singdudi ai Sangai festival na ai kohon mangamne na lodi adudi magi political agenda mayam lei aduga ngasagi leiriba mai political agenda mayam singdo adugi kaukthokna rakanda ngahtang pothawa phangminna base ai asimaga akhoi festival asigi mahiyan ba pot amane na khalli ade kitang pothawa leiragadi akhoi nang pothamina ki du ngahtang orju nuaine haragadi kitang ji sangna potharakpa yabagi maram ma thirak matamda adu festival se kanane nai thamjaki thank you the good beginning ni aduga ngakhtang pumbada nungai radi mathang punbadri khara sangdok na sihara kanda sum sangdo kanda amato ogi film do lakani haibni tamolotan maruina handak se football gi matang si laksana bhona jage football gi matang se tamolotan dagi laksage madudi Myanmar gi team se live hobodi gi haite yam tang na thokpa Sangai festival sigi khudong chaba Sangai festival sigi iroina na Myanmar gi team la akanda Manipur ga lorana exhibition sanaba khotna bagi matang singse kamaina ubi Manipur gi team na su Manipur team han lairam film du de hujik yamna develop tore Myanmar team bo sanaba se yes friendly exhibition ni friendly match ni swai se moi da shu khoina tamba yaba akhoi da shu moina tamba yaba sanamina bada aduga swai se punna akhoi gi practice tongmina bada kanaba phangadra se masi taseng hada akhoi gi India dadi akhoi Manipur gi nipi football se taseng na top ne akhoi maithi ba pinaba state laite hai aduma akhoi gi Indian Women's I League in a mamang se hidi hogi all India is akhoi Manipur na champion oi amaka akhoi Eastern Sporting Union na participate hogi ad handaki se hidi team mani participate hogi moina ayaba pire federation so ad Eastern Sporting Union ga kripsas ga sakadoini adana hoji adu moyani sigi sakip ma kan se da akhoi da si thengna do ba kano si sigi exhibition me se da tasena international player akhoi senior junior pulaga player yang khai Eastern de kumanga ma aduga Kripsad kumanga ma swain moi participate ho sakre hoji le hoji akhoi se de le hoji international level da yam senior junior da yaw de aduga sub junior de moi ohum ga yawi aduga akhoi under 17 junior gi moi mapan nam yawri adu senior gi tar um le hoji se le hoji da hoji to hoji da adu yamna experience hoba kano si ani kitang u wat kani adu masi akhoi na Myanmar si arrive nate tasena ai sana swana Indian gi nupi team si pur ai Malaysia da Asian Women Championship sase adu Myanmar ga khoi sana ba matam si da bol se dum yam competitive oina sa ka da khoi last hours da khoi 1-0 down tawi ba da Myanmar se dum yam sane aduna adubu ai gi wakal da sini tasena Myanmar ga tasena khoi gi Manipur gi sakib angang sing se masiget tasena sanan kan da kasu henjin na roi
ai akhoi na thoi dra khali adu akhoi gi akhoi na ada mai thi sina akhoi gi nupimsa akhoi manipur nupimsa sim rak sida akhoi gi india ga te state angang ani hum ka yan do masi gi kenang akhoi coordination phajada ba ari moda killing sting walak fa adu experience walak simba keno sidigi thopni na khali adu akhoi jinga ta thadu di ta sengna ai di yam no poi hebni puno no poi ta sengna jo khoni thoini ai wa khanda wa adu Asia gi keno sidadi oji yam wang si sinani adu Japan ni adu ga khoi gi North Korea yaw re ko North Korea adu ga Thailand smai lai adu mathang da khoi India si adu India si India hai wan jo sam chaw India si shai jan jana ba ta sengna khoi singa ta thadu odi India su masak ma thokani na khalle sam sam handa ki under 17 World Cup da khoi ri tayet yaw ga nipan yaw ga to do adu man full si nupi si di swan thadu kan da khoi ni pimsa si pak handor swan khalle adu ga hoji sila iba kan si ai yam thagal li masi yam thagal di India gi khoi swan su sab kan da khoi gi federation za haije ba ta sengna khoi gi Indian nupi women team se exposure tip first at the he na development la kan ya adu hai na suma request tong na akhui ta the wum ba swan to ba adu first Manipur man Sangai festival na suma pura exhibition tong ni se idiam harawi masina khoi gi angang sing da su Brahma ji akhui Myanmar ji ta sengna anupatim na ti adu yam na khoi ju development ma la kan ya khali si ja moi gi suma to ga yam kana ba haidi Myanmar gi team lakwa aduga Manipur gi oijari ba khoi gi football women team siga sana ba se exposure am di phangani kana ba di phangani masi yam kana ba pot am na hamni ja Shivachandra maroina hojik Myanmar gi represent to ri ba sanaroi sing se makoi gi so overall country gi oina represent to sing ngak to oyora adai khupudum oja na khangbi ramani aduga ngasai gi pubirak pagi idea behind dum dang haibi tare aduga plus tungoi ba mari sagat pagi phibam leigedra sini kitang telap na thamjara 2005 tagi ai isana yam Indo Myanmar Fraternal Alliance aina koi Manipur ga Myanmar ga madi se kitang chok tholok pa India ga haip tare siga hen mari leina ba phagatna na ba koina Indo Myanmar Fraternal Alliance aina 2004 5 dai de koi Myanmar si makha da passport ka visa ga yaudna chang ba yari ngai matam de koi changai ada concept ti football si sana ba si football si ihan han ba concept ti khoi gi hana lai jeru budi football se Myanmar na su yam pamba se mayam loi chat pi ru ngak tani lambi gi nakan da lai ba so hotel restaurant ta mayam sing si pung ohum mari cha glass ma pa ga football se so screen da kap tho ga yeng na numit chupam lai ba ngam ba se Myanmar su adu ma country am nei adu samane Manipur su khoi nupi gi hairak ta ga yam na lingba ase ani si sanar ko da khoi se especially Manipur ga Myanmar ga leina ga da mari ade football sanari du da na the people who are sitting in the gallery mi lising crowd pull yam ta game ne hajari ba si la ku matam da khoi yam na chaw benefit ma handa isam na Sangai gi hoji football ta ro matung da mathang da lakning ba government am lao thingu ba ya ro matung da si praja gi hom la ka ne ba aina hajai si kaino gi wana se dekho haidi player machine founder kani official machine founder kani why we should miss this chance adana smaina tawjabani adon concept people to people connectivity ni ana khoi hajari ti connecting through sports aina andaki Sangai gi khoi pijari message issue ado aina sa hajawi wari 2005 adai de gi tawra sahi 13 se khoi tawra pangam de masi gi dong ta yangon chamar chatle ma yam chat khare ma sta de lobby taw na khotna do India da sula ta tanoi khango me nga ta hojabani ado sidai sida kamai tawge the Ministry of External Affairs da gi yarakhraba home da gi yarak agasu matam do gi Manipur government hype tare Congress ni ngam gi deba tawbu ngam gi deba ade khoi su minister sports pai bini khangde amamam unana bo honna base asom da India gi union minister unabu bu de gi hen wana ngam gi dre to khre adu mayam na khangi the importance matam da football sanaba kai se it is not my own interest in laksaning if the handa honorable chief minister na yangon gi aso international conference ki mifamam yaw bi usida aina su thamjare du ma masa su football sanaba horok pa loina football sanaro matung da khoida ek is policy da kari la kani ga ya visionary mo ina taro matung da yangon gi mifam da man invite taw gi he na ni fido da gi yangon gi chief minister da man pressure pisala matung da man chakra matung da in masi chenda ho boni mathang unaraga admain tawra kanda ko ni yarak pani adu aina yam nungai jabati Manipur da miyam da tanja si lauraga so ina hajaning sanaga da tam kuma kun tarukani punga ma khai dani
Honorable Chief Minister na hudok pi nei tang kumanga se laibak yeng na ba hai tare amana bu ahan manu se thoi gi tar su mathang da nungai ta na hanagi da wo kaina gi da du chan sam ga yeng na kumanga control punga ma khai si chap chan haujani Manipur gi miyam yeng balak piu entry free ni paisa laujade masi sanaroi singbu yokhat pa laiba ni nuksina bagi yokhat na ba nuksina ba henna ba tawjabani na sigi message ni han han badaina luxury se phaidi connecting through sports ai hojik sports yeng black ko sida Myanmar ge hangsit la ka do si tang kuni thoi si yor kan kuni thoi si tamu da laira kan moina border si moi officially lai si kun manga khatani hajari ba tung ilai si mi yang khai hum phu la e hai football do yeng bai lai ne ba aduga same in the same way tang January gi tang kun taret ko kun pan ga sida akhoi Manipur gi team jong mandle da sa dawre ba sida su player ni official de mi kun manga khata chat ke yar we ba sida matung in mi chani muk chat ka ne masi yamna gallery du thanni ana sigi football yeng ba chat pa sida lai ba tawi ba dagi apart from football sanar ka do wari laiba ki oi be ya dagi lamdu tari ba maitai masa sing unaning ba gi wakhal wor pa mayam sing si kana trust sam la ka do ne aduna अखोगी एक इस पॉलिसी की थामनी की मनुंग द बसु सर्विसु लाइरने नहीं थाजब चेट पर लाइजरे सिगी मतुंग सिदा मनुंग सिदा लाइबा अखोई people to people connectivity से मसी हेन सानबद ओइसनु कल्चर द ओइसनु ललोल लिटिक द ओइसनु टूरिज्म द ओइसनु मयाम सिंगसिना if we click all these forces together तौक मतम द चौखटलब लाइबाक चाइना ओइसनु थाईलैंड ओइसनु और म्यांमार होजि चौखट पे होगलै मयाम सिंगसि लोइन चौखट खरगा कासिन ओय हाइबा लेन लोक लै ओय हाइबा मणिपुर से तुमिन्ना अंगांग कपचेट पिदुमाइन लै होबो यारो सोइना चौखलकनी सोइना नोलकनी सिनी सिगी वखन सिनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की सु सिगी वखल से ओइरंगदा आइन खले अदुने आइना थमजनिन बसे होजु होजु थैंक यू तामुत लाक्सब से ब्रेक की मतुंग लाक्सके ब्रेक की मतुंग दे पेक न्यूज के मनु होने यंगबिरबा पुनमके फमदा थुना पुदुन लाक्सके पेक न्यूज मिंग तादुन लेबियो ब्रेक की मतुंग द यंगबिरबा पुनमको अमखन तराम नोक्सरे तावमत एक इस पॉलिसी की मतंग सि पनबकांदा सैगी कल्चरल इकोनॉमी की ट्रेड की करी इकोनॉमी की मतंग दुमा दुम चाउंग लेजरे एक इस पॉलिसी दुका कल्चरल टाइस दुका स्पोर्ट्स कनेक्टिविटी है तै रोड कनेक्टिविटी नतबा स्पोर्ट्स कनेक्टिंग थ्रू स्पोर्ट्स तुनी स्वाइगी मतंग सै पनबी की बसे मरोइना ममांग दसु होती होनबनी अदु खितंग अमगी सुम सपोर्ट फंगनदबदगी माइ पाकप ngam हंदक से माइ पाए अदु याम नुंगाइबमना ngसाइगी म्यांमार की टीम सि खतंग दागा सानगदो ओरमजे बोट वे मणिपुर की टीम सु चलगा सानबगी याम अचौबा तंजाम सु लौदुरी स्वाइगी एरिया से तम सरकार अमरो पारे सरकार अमगी लेबा मु चखिबा मु लाखoi साउनो साने अदुगा लेरंबा मसक थोकु फजबा सिंगदुदी मखा ताना दुम थंबियु अदुगा प्लस इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ने हाइरे म्यांमार से याम मरु ओइबा पार्टनर नि हाइरे अदुगा एखोइगिदी हेक एक इसकी पॉलिसी करी लाकाने म्यांमार से तना थाना याद्रब लंबी इमने मरी अफब थंबदा कैसु कायबु लेते सरकार नमने अदुगा मयाम सिंग पुन्नरबा तंजाय दो पिबिबदा कनामतना सावरो हैबस करी वफम थंबिनिगेसन अखोइना येंगदुसी इंडिया गवर्नमेंटना करीगिनो एक इस पॉलिसी न लाइस सि गवर्नमेंट की पॉलिसी नि पॉलिसी की मायोक्ता आइना लेपंगम पोंते मतम की सील नि थिंगमंगमदे अदो मतम की सील सिदा अखोइसु तावरगा अखोइ काइदोंफम अमा लेहौबदुनी सर आइना हाजनिसे मयामना हाइरे अखोइकी सिदा एक इस पॉलिसी ने लाकान अखोइना कैदा होगदगे हाइबा वहंग से कना हंगी मिचम जु हंगी पॉलिटिशियन म्याम जु हंगी चीफ मिनिस्टर मसामक जु हंगी आईएएस ऑफिसर म्याम जु अखोइ कैदा होजिगे अखोइ काना बखर होजिगु हाइबा लोइ हाइबा अदुगा सी अमा तौरगदि कारणी हाइबा पोर्ट से कनामदना ngasi पुथोक्तबसिने अखोइ याम नुवाइतुसि मसिने अखोइ पामिस अदो हौजिकी फुटबॉल की मता अमा लाइदो मसिसु एक इस पॉलिसी ना कानागदबा पोर्ट अमाने ना आइदि लौइसि मतांगदा अखोई कनुगा इंडिया का पाकिस्तान का सी आदो की मतिक अखोई नुसिनते थाजनबसु लेनते अदो ngसाइ क्रिकेट की साना मतमदा और नत्र हॉकी की साना मतमदा बोक्ता बाबोक ओइदु मयाम सिंगसि नाकपाक तानरे इमने तानरेनि फुरद्रगसु अदो ngasi की सानोय मयाम सिंगदुदि मोय मसेन हो पुक्सेल खुजेन तिनना फिल अमदा सुम साना बाहायना येगनबा लेते मरु माक्तनी येगनबा लेते मरु माक्तनी हाइने नुसिदनि माक्तने अदुगी पोट अमा पुंजनबगी मालेम से अखोय अमतनिको अखोय मोय मसेल निको हाइना पुंजनबगी ngambagi matik maya ama leido madugi mayai dune ba puraga अखोयना सेदा अखोय केनोरमदा म्यांमार रोमदा सपिरुसे मणिपुर सी नुपी की सानोरगी मतंगदा मसाइ वजारतनना हाइबिरदो याम समे
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯁꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯀꯥꯀꯨꯝ ꯅꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯉꯥꯜ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣꯐꯥꯎꯗ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯐꯥꯎꯗ ꯂꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯧꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯇꯤꯝꯒꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯉꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯉꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯊꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ उपाय लेजानती पाबी लेजानती तौरीसे अदुना अखोइना नुंगाइतबा मा लाइबसिना करिनो हाकांदा अखोइगी मयामसिदा मयामना निंगनदने हें अखोइगी मणिपुर की ओइबा टीम अमा हाइसि आदा सेमिशन हारमे इंडिया की टीम मेसि मणिपुर नि ना हारे अदुगा मणिपुर की सानरोइना इंडिया की तोंगा तोंगा हमदलु साखिजोने याखैसि होजिकी थरमसि प्लेयर ममिंग लेरो प्लेयर याखैसि अखोइसिदा यावरोइनेबो यावदकांदा ngसागी अमदुदी इंडिया थेंगदुनि लाखदुनेबको मणिपुर से इंडिया की मी हाक्ता रिप्रेजेंट तौवाक्तने मोइना खल्लगा मोइनो हिस्ट्री लौरमगनी मोइ कमाय सानेगा से लोइनमग येंगबनी मसिदि कोस ओइबो मयामदुगी कैनोनी मोइना कर्म टेक्निक सानरमगनी कना कना अफबा यावगी गासे मोइ येंगबनी फुल प्रिपरेशन द लाखदुनि एग्जिबिशन मैच ओइरगासु पोरगा हनबदि नुआइतेदना अदुना मसिदा अखोइना सोथाउगदबा पोट मखक्तंग अखोइना सुम लेबसे कमाय तौदना तेन मतम सिदा फोटपा यागदगे दुमा ngसाइ वजा होइनि येंगबि तारे अखोइना कनो हाइते अदुगा अखोइगी नुपी सिंगसे सुमे चाइना का सानाबददी यामना नोपी मै अखोइ इंडिया की नुपी सिंगसे अदुगा चाइना सिसु अखोइ कनो गा हाइतारे यूरोप कंट्री की नुपी सिंग सानाबदा मुनोखलैबनेबा तौरिसे अदुदी एडवांस स्टेज सि मीना यामना लै यूरोप कंट्री सिंग यामना लै मसी आइना सुम खनबदा मागी सौंग सदाना सु खर ओइगद्रायना खले मपांगन कनबगी चांग अखोइ स्वाइना सोंदबगी चांग अमा लैब्रायना खले अदो सिगे पोसिंग से अखोइना नुपी नत्रगना फुटबॉल सानरोइ कनाना कमाइ सेंगबदगे हाइदुदी वजारा तनोइना खंगनी अखोइना खंगदम नते अखोइना येंगिदी ngасagi nungsinabagi mari ama laibado maduni handaki sida karigumba khoina laibak thidana pohoragasu January da pangthokadaba team du sakadaba dudi akhoi Manipur ki team se full nam ta pobiyo bembem hoyam ta pobiyo kana kana nam ta pobiyo aduga Manipur su phajana sanabaje haija oire haina akhoi ai uningeba aduga Myanmar haiba team se hojekti Myanmar ki oiroi mandli ki oiram gani football kana sing su mandli haisu Manipur mo oidune moisu अखोई अफाउबा प्लेयर ngaktaनेबा लाइसिंदो यामना फजन सानाबा कांगुनि टीमने मोइ ओइसिंदो अखोइ लोइ ममुगी कनोसिं चारक अखोइ खांगेबा दुम नुपा सु दुंगाइरे मोइसु आमफन सानेबा अखोइगी कनोसे इंडिया गासि म्यांमार ना थोइबि यावे मोइ कनोसे नुपा सु दुंगाइ मोइसु आम लिंगेबा लिंगबगी मरम याम लै मोइसु अखोइना हाजि अखोइ कनो दा साउथ ईस्ट एशिया से येंगदैसि अखोइ केनो रे थाईलैंड सु बोनम सानाबनि दुम अदगी कनोसु अखोइगी कोरिया लेरे अदगी साउथ ईस्ट एशिया नत्रगसु चाइना सि मोइ नैबनि चाइना की सु फुटबॉल से मोइसु दम फजन लिंग पोट अमनेबा ओ एशिया कंट्री द लिंग पोट अमनेबा अद जापान का सानरपगी मोइगी अदुगी टेक्निक मैम सिंदु पालाकांदा अखोइना सोथाउगदना करी लेगे दुदी येंग बताय अदुगा फुटबॉल सिकी हक्तक सिदा हाइतारे लाइद नुपि मचांग हक्तनी अखोइ सिदि चकदोसु नुपि मचांग हक्तनी नुपि मचांग हक्ता सपसिदा अखोइना येंगदुसि मोइगी ममा मपा सोइ चनिंगनी असोंगिसु सोइ लाकनी मणिपुर इंडिया कुरदोनी मणिपुर सतोइनी अखोइ नुंगाइरुनी फेस्टिवल अमगी मनुंगनी अखोइसु यावरगे हाबसि मोइ लोइ खलमगनी अदे बिसागी नुंसागी खर कोमबा लैदोइनिना अखोइ गेन मणिपुर गिसु समानी ngसागी सानरोइ मयांगी अखोइगी मनुंगी म्युइसिंगसि सुमदनी ममा अम याव नतबा मंगा तरु मा तरु लोइनगे हरकदोइनेबा ममदि म्यांमार कोइनिंगबदुगी फुटबॉल यिंगबगी नतेको नमबदि म्यांमार कोइनिंगबदुगिनिको अदुना सानरोइ सिंगना पुरिबा मोइना सिंगिबा पीपल टू पीपल कंटेक्ट से सोंगनरिबा खुद सोंगनरिबा से मसी मिसम अमगा हाबदि म्यांमार की मियामगा अखोइगी मियामगा नक्सनबगी मरिदु मोइना पीरिनेबा अदुना सिगी खोंचत सिनबिबगी दमक्ता अय ओजा शिवचंद्र वै थागचरी थैंक यू हाइदि सानबैसे सानरोइ चतपैसे मागी ममानबा मागी फैन फेयर अदुगा मागी पेरेंट्सिंग करिम कांदे इनबा अदुना हाइदि एरिया दु हम चाउ खुरपा हाइदि तिननबगी याम चौबा प्लेटफॉर्म पीबदु गफम दुनि याम चुम वफम ने तंगोतन कुमार साइगी थंबी वफम से चुमदि चुमे सामान लेमगानबा इसिमक्तबु साइगी चांग तानबा इसे नुंगाइते अखोइदुसु करि हाइनि अनोपा खरा प्लेयर गाक्तु ओरसु नुंगाइ सानबा इसे मोइसु खनदुनि वखलमदा अदुगा हुजिकी थंबी वफम से अमरोम दाइरदि अखोइ तामोन सुंगाइ थंबीगी सानादो प्लेयर सिंगसे अतोप तोप हमदे मरुइबा यामना हाइतोइ सिंगदोबा इम्पोर्टेंट प्लेयर सिंगदि यामबा लेगे वफमदुम लेरे करिम कांदा चांग नाइना सही खुदिंगी करिगी पांगथोरपुई करिगी एग्जीबिशन लाबा मखा ताबा खोइना फुटबॉल की डिप्लोमेसी से माइ ओनसलकांददि एजो चाइथोगलिबा टीम सिंगसे पुला पुनसलगा सानहनबगी खुदोंग चाबदु
phangba loba tanjam lobagi area du legadra aduga plus makhatana masik exhibition sina maram orakanda Myanmar team ga Manipur gi maru India bu represent to busu yog yog doini swai gi team gi nakna ba sing chi kamai pusan ga ta gi habagi idea dum ta ga tamot thambiram ta tasengna hojik aidi sangai na hojik toraga akoi gi si bu hena masi hona reise aidi yam thagale hai yam thagale yam sathi yam na phajana thagale roi akoi India gi leiba federation da si gi wakal ju leite asmana akoi hai ba hairamni exposure trip mata amamase adu ngasai akoi gi editor na panbi ge ba sai Europe ko akoi gi khene ba se masi yam sathi ne khene akoi da hojik grassroots football development program na hojik India kan na sathari ba san Manipur ju kan sathari hojik tata trasna toroga ani Mizoram ka yam sathari ba masi tasengna Europe ko Asia ge 50 years sahi yang kai gap re grassroots adu no moine advance moine sum oirane ba सिम मतमसे अखोने सोनो मदु इन्नबो होनरपदन हुसी अखोय सोनो मथा साइजे अदिग मु यामना लाइबक थिबना अखोय मणिपुर सिदी फाइनेंशियल जी पूरा मसी प्रॉब्लम पूरा प्रॉब्लम टीम जिंगल थेंगनरी से अदु नुपी टीम से मु अखोय लाइब कनो सिंग सिनासु थवय वावय बिदबा नुपी नेना यामनी अदु वर्ल्ड दी हुसी अखोय FIFA प्रेसिडेंट न तौरेसिना नुपी से हुसी हुजिकी कनो सिददी वुमेन्स वर्ल्ड नि अदुना वर्ल्ड कप एबा नुपी वर्ल्ड कप से मसी सब सा नुपा मान तौगदम नेना kan paikhle ni muzi ate de so aro akoi di swan tasena hoji Myanmar ga akho ge tawdori base aidi masi sum chinghen jabada isam samna Israel ge ju Palestine si yumdang na bani ngat kap na leine ba si akoi FIFA na moi peace kanu pro na bana combine team se mo Israel ge Palestine ji combine team se Barcelona team thasel mes ana le no mai kan le bani si player tara thoro che mo friendly mes ana le ka du mes amani sana le swana peace match and football si am peace and friendship ne adu masi aidi he na mari phak ne khale akoi Myanmar akoi si masi na maram orga aduga atei aini sum akoi si wedam thamjaning ne ko atei laiba country Thailand gi laiba adigi Laos ki si la ising se moisu sum all ga sum tor ga khu exposure sum sappa adu ja akoi haidi single country Myanmar khang na tabda top sia gi leiba country sing on the exposure to phanga ga hena develop tong ne tong sai maro na sai gi maro ga no duni team se tang sai thambi da maro ba player sing haithoi sing do sing khar di ma pan le ri yobo phangoi duri habi ai haijabana sahi im da thokpani swai da ai ai ba players punna punjalaga sanaba hadi sai gi yam kana competitive mongda play ma phangba yabagi phibam du legedra sin hoi masi hojiki ahogi all India for federation na magi ahoi sahi ki calendar se me sports ki kano championship se adna si function na ba na ahoi sibai bai tanam su ai league amadi le go adu function na di angang phangoi yama papa kano sin ai mon du bai ya adu sap san function ba ni sakhi angang sing ngarang sakhi ni na ai mo su yam yawning mo se da mo adu wakal le ba adu asum di matam le sat la ba ada ko ni su haira asum da hoji ISL tawre federation jo angak bane ba ISL tawre adu tang ko manga jada hogdoi ji nupa gi IL su hogdoi ni adu nupi IL su hogjan doi ne ba aina nupi gi do kitang tapthana ba haino su mo calendar lep kren ya do adu yar de koi lo phe phangdam ne ba adu Sangai festival ji hongdo be ara sidi maina pura kram lep kram ne ba adu masi sman IL se federation da akona sidi som su calendar sem to poya da ba som Sangai festival gi date sing kaising hongba ya da bina madu sin bada wa bom di oi ni adu ga sana bai se hogjara sano maka taba tungda lakadab to phaba ngak ti yeng se adu ga yes tinana bagi adu ga exposure gi chanjam pi be se amorom da ga overall phei habe ofum duni Shivachandra football gi matang sima kamaina masi link torok kolok khardi thambe kare any award pale so da no supplement to buyo do ina handa khangjaning bam gana maron Myanmar gi delegate se mamangi 2000 hogi basing gi handa ki nataba 2007 gi edition si nataba da mamangi sing da 2013 de horakanda Myanmar gi delegate hai tai maroina अखोगी गोल्डन म्यांमार की कनो दगी लाकपा ताबा अदुगा प्लस 2013 अदवाई दुदा संगाई फेस्टिवल होद्रिंगे खितंग मांगोइना bai अखोगी इम्फाल एयरपोर्ट सु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओले का हैबगी याम नुंगाइजरुबा अदगी फ्लाइट पाइरकपदसु अते एते मतमदा कमर्शियल फ्लाइट ताद्रसु संगाई फेस्टिवल द म्यांमार की फ्लाइट अम तारकपदसु इंटरनेशनल एयरपोर्ट की माय अम तंग ngakpagi porom dile dilerambane adu mahandakti ubudi phangde adu delegation kaising purok pasing do mathak ta purok truktra su makhada lakpajala adu number of delegate handaki se kya hoija no adu cultural team plus football ki kari budi lejare ko atop top kari gi yaurigation delegation aina
aduga men handaki flight ki karigi kaktat ki buse masi ki maram amtang khangjani flight se kaktat masi amarom de ko hoi flight kaktat ki busi gi nungai ta ba lai aduga sidi private party man kan hona jar ga pa jar ko government ki nate ha mana pai gi dabni sigi am phabom lai hoi sidi kam lai ge da hauzik aina haije ge ba hauzik manipur sida israel dei lai us dei lai plane da pa la ko se yam lai ba hoi adu hauzik thengnari di hauzik ki football gi nupi kun manga official yaw kun manga de moi kunthra ni fu ma tongan tongan minister dignitaries khar yawi si la ka dai si aham da di plane da phat phat pa la am ni na makha chat pa si kaino khang de ba hauzik numit se ai khoina onol chief minister ga yangon chalur matung da football si makha da lak na bo hona ba si da thengnari si ada lai ba mi sing si moi su grang chen ngam de ba sometimes foreigner am na la ga football gi ni kain chen ba du na amarom da su hena kangkhat pa dumaina taw matang yaw da ba nate ai jagang da chalaga jagang chief minister masama unajaraga sigi yam lu si Myanmar gi mandle da gi sem kainorom da he musirom changhan ba road permit he pai da gi masai mi he pharak da ba yam lai ri hajari ba tim si jagang phawraga khoi gi yumlon na ba jagang state si phaw la ko si da road permit sigi clearance ka he ya da di ya da ba sing mo mayam se aina jagang chief minister da sumai taw na ko noble chief minister gi maming su palle da yangon da lamba da ma bu su baton taw bon chang una la ge adu si clear taw biyo ma khudak ta file do ta clear taw biyo ai si mayam se tawre ko nang da di amuk sanaba gi sports department sin chatlo yare na pi ra se mofa na mofa ge ya bu yaw da di ya de Myanmar sin ministry of foreign affairs aduna amuk tamu da lei immigration sin amuk chal haloi dei ne ba som de permit am yaw so ngarang khata clear tawri ngon phone tawr lai hadi yam wana chale adu masi chatpa sina moi da su sumai wazar ore sam nu sinana lai leibak ani si chatpa si sumai wazar la kan khangmo su phai kai no di plane da phat phat pai ba du kolta dai pai ba so dum pai aduni aduna hojik lai di aina yam kan thamjani moina sila matung da di oh sidi yadre na si including press ma yamam su la ka dai ne press trami tramga tan contract kunipan sida Myanmar press council su la ka dai mo su khang sno lambi sida adi yam wa haning bai wa na te si khang kan da they will expose it moi paper da cd phatti ji taw ka dai ne aduna ai handak ki oina plane sing haktung pai da si gi di kai bok main to nu sa duga international ni ka hajal laga sangai tong pa ga to ki du su phatte makha sam da hodong ni se adagi hauzik akhon yam kan hona dai se hauzik khoi puai habi wan mayam di sum year aerial distance ta yenga puai habi wan hauzik sidai na mandle pai basi pungani me asang ni si kai no hai tar ga di hauzik ki oi international air route ta imphal da gi mandle pai be route si leite introduce to dre basi aduna mayam pai ne pai mizoram de ko ina tawra pai ri ne aduna se pungam mo khai mu chang si mini nu phunga chang ni ai mafam na te hajari aduna si international hai ku matam da de kon sangai khata da pai ga international nahaki mayam wang da toksana ba we should not be happy on that masi sajana bani aina haidi madu aina support of the haibana chade nukti gi pai bang ma kan international oi ga dawni ada hoje hoje ki oina di lupa foot free khau da lupa lising manga pai ga manle da numit humni tumma ga lak pa ya ba lambi si da hena rely to bune hena phai aduna masi hangdo han ba se si yam maru oi bane ado handak si bulldoze tawra ga moina la ga moi player mayam chasar ga ni pi do da moina paisa loin puthok saraga Myanmar history da han ba oiramni hadi Japan friendly match sam sana je tar ko moi gi to and fro expenditure kai kai si loin puthok ka dong ne Japan oiro Korean oiro Brahmadi puthok te paisa pai da bo jingi moi yam pai de habi sunate handak sidi moina yangon mandle da gi lak pa yawnai official sing moi masai paisa loin puthok saraga tamu si la ine akhoi care tau dei si tamu hek lan salak dai de akhoi na local transport logistic labor khot pa sa ba adu khata ne ba khoin tau de se adu mo yam interest yang tawi adu ni pido da su mi phamam phamaga manipur gi team ga tang contract kun nipan da January da sana ba adu khoina moi sangai festival da chat pa si monthly state khata na decision lo ra ya de ni pido da se moi gi committee mo or parliament some sort parliament mak na tra su mayam phamaga mi phamam na masi yare na mai tawi ro matung da tawboni and I think football khata da natana atai trade to oisanu adagi ama desu oisanu hojikti bus pura chen balo consulate ka wari sanare consulate bus company mari manga gi maming le hore hojik taw dai si mandle dai na tamu buk selani aduga hariba passengers amu
मोरेदगी अमुक इम्फाल बो पुदैनेबो सिना मणिपुर एमएसटी ना तवे याय और प्राइवेट पार्टी इंटरेस्ट लेब कांगु ना तवे याय अखोइन हाना खनरम तमुदगी सॉरी मंडलेदगी इम्फाल बो गाड़ी थौरकपदु ओइरो अखोइनसु मंडले बो थौरुबदु ओइरो सिदै सिदा मी सिंग एक्सेस तौननी पासपोर्ट नंबर खोट पसिगी मरक खोंगना चली मते खर सिदा तौने दुना एवरीथिंग इज कमिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे अदना सिगी मतंग लाकपसिदा अखोइना हुजिक फुटबॉल दगी हेंदोकपो मयाम अमा अखोइ हुजिक खनमिनबो मतम ओइरेना स्वाइदा थमजगे थैंक यू तमता सै यामदी यामना मरुय बो फम गाक्तनी मदुदी सरफेस जर्नी से म्यांमार मनुंग से इवन अखोइ की चक्तोक चंगी लाइन मोय मनुंग की चचबदो द सरफेस जर्नी से याम अचौबा हदि डिफिकल्टी याम मायुने अदुगा नांगै दि मसिगी जर्नी से प्लेन ता सलोंग पाइरक पदुदा दि स्वाइ अवाब मखाइ अवाब से खंगदि खंगदबने अदु कनेक्टिविटी अमदि एस्टैब्लिश तौरे वारसवाना मथंगी करिगदि इवन संगाई फेस्टिवल नतबा अतोप मतम सिंग सुचत केयरसु मदवाइगिदो इवन मोइसु एक्सपीरियंस लेजरमनन खले अदु करीम कांदा इवन डेली रिपोर्ट दी इदी निगिमने मयामगी फ्लाइट अम पाइजर अमदो पाइरक्तब से खितंग दी टेस्ट खितंग आइदी इनुंग नुवाइतब खरा दी फाउबने अदु ngasi di sengdokpidi madugi pairambado private farm na tawune madoi sarkar na gaine heta thingjanba khosanba kaktat bo hum di lete adu bu yes surprise journey sisu achobo establishment amne aduga connectivity haira kantadi masine hena paisa changendaba पैसा चंगदना दुगा अमसो मसु लाकनिंग बगांदा लाकु यानबगी इवन मोइना म्यांमार मसाना खंगमदो बोदोदा पुथोगा पिरमबने कमाइन थंबिनिंगे स्वाइसे कितंग याम सुमी अदु आई इसा मक्सी अहान बो ओइना मंडले अदगिदी यांगोन सतपसी होजिकी गोल्डन म्यांमार सिना पुरगा सतपने हाय संगाई फेस्टिवल की खुदोल अमनी खोइना सचरिसे पैसा यामना संगबा यानरगा यामना हंदबगी ऑफ नतबदा करिगुंबा अंसागी एरोप्लेन दो पारमद्रबा आई चलमोय सोई चलमोय ममदी अखोइदा मतमगी केनोसे मतमगी केनोसे ताई फदब खरसु मी आद मखोगुम बखरसु दम लेने खले अदुना मखासु दम फै अदु मथकसु ताई फदब दम लई आई केनोदनी को अदो ngसागी प्राइवेट अमना तोरमिदु अखोइ अदम माय पुंग लुइ थखोनगनी खुदिम थखोनगनी अदो प्राइवेट तुना कमाय तोकन तोखरिनो हाइबदुसु अखोइ नेनब सुमरायने खले अखोइना येंगदुसी ngसागी म्यांमारोमदगी इंडियादा लाक मतम हर मणिपुर लाक पसिदा एरोप्लेन सि मबुक थनम ngमदे याम कसमी कसु याम लाक ngमदे मोइसु ngसाई ताकपिरदुनी लाइरबा मियाम मयाम यावबनिना अनब मखारसु लुइ लांगय मतम दुसु लांगय बदम अदगी अद मथक लाक पसि मी याम सत्ते अदगी मणिपुरदगी सखिबदी अदम अयामबा थनम ngमद्रगा सु मी मंगा 13 सहांगा जो सत्ले अदो सेल्स याम मांगे मोइदि याम मांगजे ngसागी अखोइगी सिलिब लांगय कांगुसनि याम मांगे बामतिना मांगी सी गवर्नमेंट की साइड तक खितदोसु मतंग पांगबिरगदी मोइसु दम सनमंगमगदबनी अनोइन थोप सिंजरो अदगा हायरगा मोइन मानसु हायतना यांगोन सत्पा देना मै लेनबा सिविल एविएशन मिनिस्टर की जो अयाब लोबदा मान होनरिबा मयामगी अवा मयामदो अखोइना शेयर तौबम थोपदो तौगिदब्राइना खली अदुना आई लेपखिबनेना खली अद मतुंगददी मसिगी से कैनोनी मखोइ सिना लेसन नम ओरगा मतुंगददी नकल अनिमक्से सिल्लांगदी याम नुंगाइनेना खली मतकसु मका सिल्लागा याम नुंगाइनेना खली मतकसु लाक्ससुनो मतकसु तो दुम महोमदि हापनी अमेरिकादा होय असम नुंगाइ अखोइ कैनोसिदगी नुंदांगी मतमदा पाइबसे गोल्डन म्यांमार से पारकानसिदा अखोइगी म्यांमारोमदगी सतलाकान म्यांमारगदा लेरिबा मागी नुंदांगी सिनदुगा अखोइगी मणिपुर सि योकान मणिपुर सि दिल्ली दोंग लंगबई मोंगाजी उबई वानिदा उबदसु नुंगाय दुगा सो फार टाइम फैक्टर इज कंसर्न हेन मतम चंगनदबा जर्नी हाइदी चटनदबगी उपाय मा थंबिबेसु अमरुने हेबनी तामो रतनकुमार लोशलकपसे मरोइना आइना फुटबॉल अमा याम कन्न यावरिनिना हायेंग फुटबॉल सानागदौबगी तांगदुमा खरा हंजन हाइबिरो अदुगा सानागदौ फमसिंगदुगा पुंगदुगा अदुगा एंट्री फ्री नि हाइबनी अदुम तंगा आयेंग बसिंगदा अदुगा फुटबॉल पामजबसिंग मरोइना लाकनदबा पुन्ननबगी खुदोंग चाबदु लौबियुसनि मनुमुनगी तंजासिदा खोइ मयामदा खोइगी लंबमसने लेबा मयाम फुटबॉल ngawjaba ngawdwa loinamuk mayamsina खोइगी होजि लाकदोरिबा होजिगी हायेंग सिगी तारिख कुमंगा कुद्रौसनि पुंग अमा मखाइदा अखोइ मेन स्टेडियम कुमना पार्कसिदा सोयदना अखोइगी म्यांमार की नुपी टीम सिगा अखोइ मणिपुर की नुपी टीम सिगा समान फ्रेंडली मैच सी सानजगनि अदुना मसी एंट्री फ्री नि मसी मयामना लापिरगा अंगांग नुपीमसा सिंगसी पुनिंग थोगत बिउ अना मसी हेतुंगी हेन अफबा फुटबॉल प्लेयर नुपीमसा याम थोकनबनि हायना थमजरगे फुटबॉल एग्जीबिशन फ्रेंडली मैच विथ म्यांमार अदुगा मणिपुर की टीम से तांग 15 अमसुंग 16 ने अदुगा सानागदब पुंफंगना नुंगथिन पुंग अमा मखाइनी अदुगा मसे संगबगी करिगी टिकेट की पैसा अमता तिंगोय मयाम लाकपिउ अदुगा टीम मनिमकु पुनिंग थोगतपिउ हाइबो अफमनि ओजा सुद्रकै याय आइना मयाम दसु मेसेज अम तंपिनिंगी
masi yamna ngang uragadi fajataba potsu leiba aduga aina kitang thawai from my personal perspective aina yeng basi mayam January ki tang kunter ka kunipan sisu diasporas koi maitai mapan lai gar Manipur da halak pangam hidraba mayam ki khanbiraga su chadhaningi maramdi aina kitang emotional loibe maramdi aina Myanmar monthly yangon adai kalimi yu tongan ba maitai ta pham chasaba sidat no mata mikok thiba ingamude kaino to changa maitai kam lai ge se poi da haina bani hekli kam ta ge bisi ngasi ngamoi aduga on graba maitai lai oirambadagi awa on graba halakhidraba manungdadi maitai oiribe singse akoi maitai nupi singsina hallaga manle da sanaba matamdadi mikok thiba yam lairani maramdi kanamtana maitai nupi na sumain tawna awa nupi ga maitai nupi ga football sanari haibada mai bi lai tonga ga lai na kaurok padumaina yum da kasin da laiba wakhong da laiba maitai macha loina chelaga gallery da phammaga numitu da kappaga football yengi madugi nungai badu so mani masi yengbiu aduga masi manghangumsi aduna maitai so ongtang makok maching theoge na ina khalle hanak January sida punna tanda longmuni se football ge Myanmar ge team adum aduga Manipur ge team sanabadu su sanabani masi sumaka chata sanu mai pakna sana sanu yam phajana nungai na sanabo oshun aduga January tang kuntare kunipan somda ge muk Myanmar rom da satla kanda sanaga do bosing sanabadu gi team du gi matung ilaga yawbi ning basing yawbiu aduga Myanmar ga India ga mari phaba Myanmar ga Manipur ga mari phakanda Myanmar da su maitai origin ada taba aduga maitai swai gi leriba sing khoi gi wari sanaba phangjada masak unadaba yam kuire moi sing su unaba gi tanja phangbiyo India Myanmar Manipur nak nabada ada lehu maitai sing su nak nabagi tanja lobuyo punamaki swai da achawa ipot na changani habi wafam duna tamo Hemanta aduga Tangro Ratankumar zo azab sin ngasi impact news se do lakbi aduga ngasi manung na se mapung phan bagi dong tain lo chalakpada kai khamne jere ba ges ahum pu am kan thang chari ngasi ki damak ta impact news gi manung na matang chalo sin jere ba tanja rogle adu bulamdam se tholi ba thok do wa thok kya gi marik sum report ke damak impact news mi yeng ta dun lebi